Yakınlarına görelim. Yaxşı qarı, qandaysız? Qandaysız? Ha, Cengişkile jesmi? Jumuş qartasыңар ба? Qartam o. Ой, велосипед менен кара аласың мына. Qandaysız? Мына, жакшы, жакшы. Nerede jumuş qartasız? Ооба, мен жумуш караткам да жеңиш. Мына урматтуу, Ушундай велосипед менен барып келатам. мына карагылачы урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Мына жumuş qartam мен. Биздин мына доктор эжекебиз, Кыргызстан балыкчыга велосипедке тартып. мына кара биздин айылда доктор эжебиз ушинтип жумушуна кызматына велосипед тээп алып, Машина жок деп дагы жумушка барбай койгон болбойт да. ой, эже, молодец, рахмат сизге. Мынакей. Ошо машина жок, дагы жакшы ушу велосипед бар. Велосипед менен барып келатам. Экөөндө бирден турам. Мынакей, Велосипед менен барып кел. Şu bizim doktorlarga simitmanız gerek. Sana rahmat ayırmış gerek. Emin gelin siz yetişip kalın, zengin çıkılacak. Yedin olacak karam. Ya katak toksan oluruz. Allah getirsin. Oo, toktan siz. Nasıl almayı sormuyor? Buna karar buna. Tuğanlar. Biz doktorlar buna. Biz böyle tarih edecek olalım. Geçmeyeceğiz. Biz hükümetiz, bizim demesin, bizi bırakın. Şu cumhurbaşkanı hizmetini bilip bağlı sekende oynayalım. Kaç oldu? Yok. Mınaki bizim Gözlemelde tekşehir punktu. Mınaki. Buna bak, mınaki ezekesi alıp geldik. Buna cumhurbaşkanı geldi. Rahmat. Mınaki. Жақсы есіңізге келдік әмі, істейміз. Мынакей, велосипедіңізді. Мына велосипедті, мына велосипедін салып, жұмысына жетіп, велосипедмен келаттық. Игілік әмі, істейіңізден. Ел бала айтып баш келсен, немге енгертім, оны көптір.